爬上世界上悬的圣母峰是真侪人的梦想哦，也毋过圣母峰的沿路粪扫甲罹难者的遗体嘛是袂少。自2019年开始哦，有委托一个非营利组织来处理这遗体来清粪扫。这个组织是表示讲，恐惊要几啊冬才清会清起。圣母峰自1953年头一摆有人成功登顶到达，已经有数千名冒险家来遮挑战。真侪人留落来，毋但只有卡因，一支由政府资助、结合刷白钱甲士兵组成的队伍，伫今年登山大过期间，已经清运了11吨的粪扫，市区遗体甲骨架。也毋过实际上可能还有40-50吨的粪扫等来清。देखेको यो टेन्ट आइटम र जुन यो खानेकुराहरूमा पनि तपाईको यो प्याकेजिङ जुन त्यो प्याकेटमा आउने खालको खानेकुराहरू अनि ग्यास कार्टेज अक्सिजन बोतलहरू अलिकति बिग्रेको र टेन्टको डन्डी乌尸体也真无简单，这具遗体硬扁扁踩伫雪堆深的所在，应用2天才挖出来。另外一具遗体是伫搁较悬8400公尺的所在，大概用18点钟才拖出来，搁带到一个营地，由直升机运走。天气多变是上大的挑战，散扫量只有平地1/3，大风会突然变做暴风雪，气温一日降落来。大家只会当先提早，等天气变好才会当翻头继续。धेरै समय बस्ने ठाउँ पनि होइन。最近几年，尼泊尔当局要求登山者粪扫无落地，若无扣押金，也随着大家环保意识的提悬，落来粪扫量已经大减少。Found waste as old as 1950s, and those were mostly the batteries, and some of them were like cylinders. Climbers and and the helpers, they are more worried. Their focus is more about saving themselves and the climbers. So that doesn't mean that they don't want to bring the waste, I would say, but their life is more important. 清运出来11吨粪扫中有3吨会当分解，放运去山骹的砖头，其他放载去加德满都。遗体是送去加德满都一间高级病院监视。公司新闻黄伟廉编译。